Nadaljujemo torej državno prvakinjo v dvorani v teku na 60 metrov z ovirami. Na peti progi imamo zmagovalko in novo državno prvakinjo. Številko 157, Lara Leben, Kladivar Celje. Prvič v svoji karieri se je spustila pod 9 sekund. Upamo, da bo ostalo seveda pri tem rezultatu. Neuradno torej 8:98. Lara Leben 8:98 tudi uradni rezultat.